Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Daniel, teman saya. Dia mau mengantar saya ke sebuah pantai yang indah. Jadi Daniel tinggal di sini sudah 1 tahun di Bali, dan kita sudah bersahabat lebih dari berapa ya, 5-6 tahunan, 7 tahunan lah saya dengan Daniel. Jadi sekarang dia jadi guide-nya karena dia udah lama di Bali, dan kebetulan kita lama nggak jumpa dengan Daniel. Dia mau ngantar saya ke sebuah pantai lah. Ayo ikuti perjalanan YouTuber low cost di Pulau Dewata, Pulau Bali bersama Daniel. Dia juga punya channel YouTube ya, Jekyll Ride. Nanti kita sematkan di mana? Di kolom deskripsi ya. Dia lumayan lama di Bali, dia tahu jalan pintasnya nih. Jadi kurang lebih 5 menit dari rumah Daniel tadi di Jimbaran. Ini kenapa? Itu ditanya sama udahlah. Yang lebih berpengalaman. Jadi Daniel yang lebih berpengalaman tadi di sini, walaupun dia bule, dia juga ini ya, banyak sekali pengalamannya. Tadi sempat ditanya tuh mau kemana, saya nggak pernah kesini ya. Saya bilang teman saya yang tahu mau diajak kemana saya nih. Ternyata ada beach club di situ yang tidak semua orang bisa masuk ya, istilahnya. Aduh, kebablasan, tidak bisa masuk ke area tersebut, beach club. Mungkin dipikir kita mau ke sana ya, mungkin ya. Makasih Pak. Dipikir kita mau ke sana, ke beach club. Oke lah. Ini kalau dilihat dari jalannya ini boleh dikatakan orang jarang kesini ya mungkin ya. Justru saya lebih suka ke yang tempat kayak ginian. Ya, kita berteman lama dengan Daniel dikarenakan kita sama ya, suka adventure, suka cari tempat sampai Bali. Wow. Yeah, the place. This is where you don't want to park. You want to go down the trail. All right. Okay. Dia udah sering kesini katanya. Kita akan turun ya. Wow. Mantap. Ini teman yang satu ini dia suka adventuring, kemudian suka ini ya, cari hal-hal baru dia. Jadi hampir semua di Bali dia tahu.
Nah kebetulan dia sekarang sudah tinggal di Bali, jadi boleh dikatakan my guide lah. Informasinya sih pantainya ada karang goanya. Wow. Ini pertama kali di Bali saya udah ada pengunjung ya. Kita udah sampai. Wow. Look at that. Bagus sih. This is the place for the camp? This is the place for the camp for? Yep. Oh yeah. Wow. Sa camping di sini. I don't know why this guy stopped and he says, Yeah. "You're not allowed to come." I'm like, "What do you mean I'm not allowed to come here? Ini jalan umum." Saya nggak tahu kenapa dia bicara seperti Yeah, itu. because he Yeah. think that I come to we come to the Mungkin beach saya mau club. ke beach club. Maybe. Ya, mungkin saya punya uang. Ya, tapi jalan umum. At the first time he asking me where do you want to go? He said like that. Oh, I don't know. My friend bring me to here. Maybe you can ask to him. It's I not don't his know. problem. Dengan siapa sekarang? Hah? Siapa? Yeah. Karena I don't care who he is, where he is. Ini Yeah. jalan umum. I thought he was police. I No, thought. jalan umum itu. Dia Yeah, tidak. yeah. I don't know. Anyways, we got some. This guy came and asked me, well, "Where you going?" I'm like, "What the? Where you go? You cannot go here." I said, "What you talking? You can't go here." And then he says, "Yeah, it's you can't go to the beach club." I said, "Well, I'm not going to the beach club." "Oh, you're going Yeah. to honeymoon?" "Yes, I am." "Okay, you can." Ah. Why? I don't know. Anyways, doesn't matter. Let's have a look at this beautiful. Alright, this is wah keren nih tempatnya nih. Something. Asik nih. Yeah. Ya, You like that's it? great. Yeah. Pemandangannya laut, mantap. Oke, bos. Jadi kita akan hari ini kita akan berkemah di sini, camping di sini di mana namanya? Honeymoon Beach ya. Karena Daniel teman saya sering Daniel ke sana. Dia juga sering camping di sini. Wah, luar biasa nih. Untung aku punya temen bule. Daniel. Hey, what are you doing? Jump? Taking pictures. Becoming one with the scenery. Alright. Tak pikir mau bunuh diri dia. Enggak, dia cuma. Oke. Jadi kita akan bangun tenda di sini. Cuman kita akan mau belanja buat stok nanti malam di sini, karena di sini nggak ada warung sama sekali, kosongan. Mantap nih. Ini yang saya cari memang. Ya udah teman-teman, itu aja informasi yang dapat saya berikan. So join our adventure today for the following days too on Indonesian Independence Day on 77th. Well, Merdeka. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, dadah. Yo, bye-bye. Bye. 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 Bye.